Kalibu engende wa kilungu cha amoka yutuendene wa mauvo ala mema thangoni ithango ya Daily Nation na The Standard umondhetwe wa kele matukumiongo ili na kenda mwezi wa Mwanza 2025 na ithango ya The Standard headline maandikite Betraying Kenyans kana kuvunyania a Kenya na indi vani yulu wa ila isanga sirietu sikitika mono ateteima kisia enende kuma vande itwe ya Kenya na Uganda kwenda mainya maiwa ndi ya Tanzania na itina mayekwa mvakani wa ndi ile na ndesu ya Tanzania ma Kenya mayekwa mvakani wa Kenya na ndi ya Tanzania na Uganda na ndi ya Tanzania na siko ila mono si kunete siongo siya mauvo ni chao imetoke ni cha mutetei wa akisia enende mwabili mwagodi na ulana akionethiwe kitwe ngalikosia diani itina wakwa kwa mithenya ina eweteka ndona nyama iwe muno nthi ya Tanzania na ula ungi nake ni mundui Boniface Mwangi kuma va Kenya vamwe na Agatha Atwahire wa nthi ya Tanzania alame wetekana namo tamanya maiwo nthesu ya Tanzania na metha mainya maua kimwi kana sexual assault na indi menda mayekwa na mayekwa mivakani ya nthi sio na yu va The Standard ni maandikite undu President William Ruto ta munene wa nthi ya Kenya kana head of state na minister muviano wa maundu manthi sianza Musalia Mudavadi matethi twe mayuma ni ya sieko ithi sia a Kenya ano kunyamawa ithango ya kana ya The Standard vena mauvo aso ne thango ya thantatu na ya Mwanza ne vena mauvo meokonia kisomo policy confusion and cuts cripple public schools ni ulo wa kilenge sikiki imakiende cha mbesa ila inengana wendene wa maskulu kwa kutwika kisomo cha mana cha skulu sia musingi wamona kisomo cha mana kwa skulu sia secondary sia kwenuka kana day schools thango ya thantatu na ya Mwanza ya The Standard vena mauvo aso thango ya Daily Nation mauvo ala maneto wito kana headline ni tax row exposes Kenyatta family expressway deal ba maandikite yulu wa undu ngusanizo sia maundu meokonia koti umya wa koti wethiwe wilicha mosi wa president uthiumu yewe ya Uhuru Kenyatta thine wa kilengesi cha useuvya wa lelo wa expressway ulaumite musini wa Ilovi ulaumite Nairobi ukoka kana express ulaumite Nairobi ikoka nginya kisioni cha Mulolongo kaunti ya Masako na yuva ne maandikite undu company kukonanwa na musi uyu wa Kenyatta yeko ni sendeni wa waki wa expressway mawasi kwa wethiano ni thango ya kana na ya katano mavwange baneto wito ni alama kisomo na utavya ithango ni ya The Standard manenge to wito na vane manengane to wito yulu wa mavwasi ma kisomo ithango ni ya 10 why head teachers want parents to pay more fees nengwe thandiko etavele vote so ithango ni ya 10 ithango ya katatu ni mauvo meokonia aume first male birth control pill clears another milestone ndawa ya kuvango sia ya aume engeni liwe yese ubwa ilikana mono aume kuvanga ni kwa usime litwe mayitumia mivela ya condom vamwe na ilasi twa vasectomies na yu kana benda wengi ukie pill ya aume ya kuvanga usiai ngotavya yetu hata ithangoni ya katatu ya Daily Nation mavwange banetu wito ithangoni ya nyanya ni ulwa mujumbe wa county ya Ilovi kana women representative Esther Passaris wa chama cha ODM yu uthakio no bikiwa kula kwa ABC na ABC ni liwe ya ikithia kana niwo bena Kenya ana makuma alani ya kalima county Ilovi makwenda kurikola muyumbe uyu wa county ya Nairobi kurikola nila iseso ya kwekithia kana ni wabetangwa mbungeni ebindani osakwani etabikite memukwananya na maundu kauta kwivo kulea kutwa mawendi ma enende ma county Ilovi mbungeni nene likana women reps metha me ayumbe ma counties ithango ya Mwanza nibo ba mavwange manenge to wito
yulo wa uteti na bane mandikite ECA 10 ila atongo ima olei ma kukomana nasio kuikithia ni mamwino cha President William Ruto 2027. Aya hasino mavola bane to wito thini wa mathangu asu na twilika on thini tusisi wa mauvo kwa ukuve yolo wa kanande ni mathangu ya Daily Nation tuambia na ithangu ya Kelly page 2 KNH murder suspects health worsens as hospital defies court order. Uyo nola Kennedy Kalombotole kuna na mavitio makuwa andu ele sibitali ni manene wa KNH kuya musini wa Ilovi na yu koti none ndiye asiwe kwa mithenya 10 sibitali ni wa Mbagathi na ndi sibitali wa Mbagathi wewetekana ta uleile we musikana no leile mundu Kalombotole ayiwa nthini wa sibitali usu lawyer wake kana wakili wake Philip Maiyo niwe wekerise keu na atula mote sibitali usu Mbagathi nondo wa kulea kumwadimit kana ila wa kumuia bau mithenya su 10 nondo kwa tunaisi ndesa kusiwa kiseseni cha polisi nondo wa mathina make ki wima wa mwe kwa Mbagathi ni maleile kwa andu inge methi tumayasi kenda no konano na kuwa andu LKNH niki asiwe sibitalini wa Mbagathi. Aya tuwabithangu ni ya Kelly former workers bear crashing SHA levy burden athukumi muno ala maserikali na amatila wa kilungu cha ile katono monza itano yuluwa yana cha musala wo kuyevya SHA mewetekana tamabiniwe muno kwangalekana mwi uyu wewoka ni akenya ngili miongo monza maana monza miongo kenda na atatu alama thukumandhini wa formal sector mendewe maichangia kana makontributie shilingi bilioni 5 katono kenda sia SHA na mbesa siwa ndile inayokola nilwe nemo vya uyo wa SHA ni shilingi bilioni 3 katono monza kwa alama informal sectors alatwa si majua kali alangi athukumi alangi mataiba wa musala twasi alama na biashara namo methewe machangia shilingi milioni maana monza na miongo nyanya sioka ku athukumi maiba wa misala nemo abini muno thini wa wivi wa SHA. Obasime thangu ya Kelly thangu ya katatu ni ila pila kana ndawa ya kuvanga usiei ya aume yetwa YCT-529 na indi iwetekana kana ne thimiwe na yoneka yenzio kwa aume na ndisi ni aume meanata matonya kwenda mai yetekela ki kwa YCT ni in full ni your choice therapeutics na indi ba ni ndawa ino kwa aume netuona kana nimenda mai kubatelia kino ni mono mwetu ni momendi tuwe maitumia ndawa sia uvangi wa usei ende yu aume onamo nimeokulwa nisevya ni matere sia mwetu we mundume nokwitikilana na kiu twidi be ithanguni ya kada na ya katano ni alama uvomenenge tuwitwe ithanguni ya Daily Nation yulo wa musi wa former president Uhuru Kenyatta balawe wetekana kana kampuni yukona na musi uyu kana siva kubisina musi uyu wa Uhuru Kenyatta ni siedhiwe yeko nendeni wa seuvya wa waki wa lelo wa expressway ilana watabi humite Ilovi iko kanginya mulolongo kauntini ya Masaku na yu kabinda ka Uhuru president ni wo mulati uyu watwa yiwendeni watamu wake wa Kelly na pe mwenye wa tukithiwe vindani Yesu president wa kindu wa conflict of interest kuyekithia kanata twase ya thoko maserikali amayelete kuyikonia na contracts kana bayelete kwa sakandalasi sia kuthukuma milati ya serikali kana kufinanziwa kunengwa mbesa ni serikali kwa baane baandikitwe undu
ngewa cia koti yulwa company ivi siethiwe yikonia musi wa Kenyatta kiu kiyisikie endeyu twabika ba kwa koti ngewa ya tax ngusanisho cia koti niwo siethiwe kana kini wo kimanikie kubane manikire tax raw exposes Kenyatta Families Expressway deal ithangu ya kana na katano ukenda umanya kwa withiano no wisome ithangu ya thanthatu ya Daily Nation how competing interest threaten to split Raila party kine chama cha ODM na iwe wetekana kana chama kicha ODM na kila kina miaka miongo ili nikiwetekana ke mwishone wa kutilekana nitina wa andumena vina kana heavyweights kuwetekana tamato na witha maisindania ivela kivathukanio cia uteti usakwani wa 2027 na indi wewetekana thini wa party primaries kana nominations muthungululo wa siama kana wa chama chama kicha ODM nikitonya utilikanila vo nundu bena andu anene mekwenda myana isu meungangania myana isu kwangelekanyo county ya Nairobi be mujumbe wa Embakasi East Babu Owino no tangaze tekana ketikivela cha governor county ni lovina na yu bevinda waise kana wene wese ne sana ne wa ticket ya ODM nundu mutongwi wake Raila Odinga ni wa endorse kana kwa tambau governor wa OU Johnson Sakaja kusioka lilikana kicho ndani ndene wa wala niyo mweo wa serikali ya umwe kana broad based kwa isu no ngalekanyo imwe kati wa ngalekanyo mbingi ila ikuoneka chama cha ODM kitone kwithiwa sorry kiya neka kana kitilikana tuelekelo sakwani ni wa 2027 ithangu ya monza bena sindu 10 ila kuyana na ithangu ya Daily Nation makuona nisio isiei sia kusiea kana atongo ima ulei matonyo kama na isiei isu 10 ku zikayoni sio sia kumwinocha President Ruto 2027 chambe ni sibling rivalry ino ni atongo yala mendini mo ene kwinda maivitu kana kuba ane maandikite undu atongo yasu ma ulei mendini wa ngalekwesi ya ulei matonya kwinda mo ene mayokitana na indi wesa yithia ni advantage kwa president ya keli ne kulikelo kana ni filtration wewe na Kashagwa ainena na Obina TV wewe ndawa wetie kana nimeseneza beandu meva kubena mo matometwe meothukuma na serikali indi ni nthusio siende ne wangale kwa ulei si wikite wa londu si fanyite kana si twikithiti ningalo kwa ni matongo yasu ni mangalo kwa ulei indi matometwe ne serikali kingi ni dealers trouble dealers yana ndwala makwata ambao atongo muno kwisela mbesa likana campaign na ngawino sia kutikebela cho sumbe sia nda mbesa mbingi na kwe mataikunze ala menda maikwata mbao atongo kwisela umyani wa ilovia na kwa huyo yatakana keune kimwe kati wa mathena ala atongo maulei matonya kwisela kingi ni yulwa kwosa motongo ula ukokinya kivevelo cha ulei kusindana na President Ruto na indi lilikana atongwe almost on the onagashagona ona kotweka na kwani kotini ya impeachment onakene waitikana niwe otonya na niwe front runner musio ulotonya ku inocha president aise kana akakwata ticket yeso amusembe thira kisululu cha ongei ku gashagwa aseno kwetia Kalonzo usune twesineza yetu na yete bayundunge Martha Karua ayite wendesa kutwikarani ni mete nuko chenda Fred Matiang'i onake no tanga site ona wamalo ni wawetie no akiti kwasa flag bearer nikindo kiwe takana takisi kinene kwangwata ni eno ya ulei kingi ni satisfying ambitious voting blocks kweanesia akoni makula alamo no muno menda ana kula bingi kwangeleka nywele mbeta ya kiimani kuba kiwe takana kiune kimwe kitonya kwinda kinengane madena kwangale kwa ya ulei kingi ni ulo wa kudili na president ulani wewe ikaleke vila na ena maso ma ilovia dealing with incumbency maso at the finishing line awatone na utavenekana kivila ki nikienda mbesa mbingi
aindi kingi ni ulwa post election reality chukula siathela twasende masinda kutonya kuthi ata makenda mayevanga ata ithangu ya muonza isomie kwa withiano Daily Nation na indi ndiminukilelia ithangu ya Daily Nation nienda kusisia mauvo meo kwenye IBC yolo wa Esther Passaris na ula ni mujumbe wa kaunti ya Nairobi na pe Kenya ana ni amwika Shakira Wafula, Marvin Mabonga, Dominic Omondi na Sishei Soeta ni maindi yokula kui IBC na ma file formal petition ya kumupetanga mbunge mujumbe uyo wa tamu ile wa county ya Nairobi memukonania na Passaris na kolea kutoa interest kana mawendi mayenende ma Nairobi mbungeni na awingi kutola meya kuthiuva thukanu na katiba kwa withiano isomie mauvwasi thangu ya nyanya na indi katiba ni article 104 niyo yinda inenganite mwanya wa Coricol MP usakwani utavikite na indi Kenya pai MP ona umwe waenda ayikwesitwa recall ku Passaris notonya kwenda wambe kwenda ayivetangwa na kiu kiendekana kana alame kwenda kiu IBC ya mino sia application ni kana ni atemeo nenda mayendekana okolania sai milioni umwe aindi mome asia oyokutwa Shakira Wafula asia mena otone kwa kukolanya mbewa sai milioni umwe Nairobi kuminu cha Passaris ithangu ya kumi ni ulwa kisomo ondo keni tina wa CS wa kana minisa wa maundu ma besa Kinandu John Bandi kwenda anaweche kana serikali yu yena maso yena bina wa kuungamia kisomo cha mana cha primary pamoja na day secondary schools na yu nuna wetika na serikali kile tonya kukwata kwao yu kwa amanyiwa ne silingi kila mu manyiwa ne silingi ngili 16 na maana kenda na indi ila sienda avo ila sailete kunenga ne silingi ngili miongwele na ile maana ile na miongwele na inya na indi nekindu kyukilete byo muno alimo maskulu muno maskulu ma secondary ungu wa mwavuli wa kesha measekana mbandi aweti kila chago kila kileto kiende ya maskulu ni na kwangelekanyo asia tamu mali kila manyiwa wa day secondary school kitha kwati silingi ngili 3 na maana 3 inde makwati silingi ngili 3 sioka kwa kila mumanyiwa na asia umwo wa mbesa maskulu ni wo usukumi ya maskulu kuvingwa kwitene na omonde onokete wane nona maskulu ne mambia kuvingwa kuume asia mavinga tene nondo wa mo wa ilovia ithangu ya 10 vena mauvwasu na ithangu ya 13 vena mauvo myoko nyo kisomo mvala watchman umwe uthakiwe kotini aikonanwa na mabetio ma kuvucha mumanyiwa kele tuka form 2 aende cha usenya ni kana watchman uyo ulama tamawetete sito yake ba maiwetete school yetawata county ya Nairobi yawetekana wene watchman wa primary school inde anaendie ekuvucha kele tu ka form 2 school ne wa secondary ulane motoi school iswile ni thengeani na kiko kiuke na kitikie kana cha kitikie sana nasia utuku matuku miongo ile muyu wa monza kabina kala kele tukau kaendete choni ke koka utuku katena mundu unge na indi watchman uyo amama nyana ko na twikana ebithite pakuve na cho kiu cha 8 na indi akavucha na kiu ni kiukelea makulio yolo wa usesei wa amanyiwa kabinda kala mema skulu ni muno amanyiwa ma 8 twithi thangu ya The Standard mavola mene tuito ni ninaotavia ni ulwa between Kenyans na tuzunambo vikabau ithangu ya keli vena ule ofisa wa polisi wita wa Cleans Masinde Barasa ni police constable na ende ekonana na mavideo ni kwaje ingine muonie matukio 17 kabina kala kwa ina maandamano ma kwenda aki kwa musi etina wakuwa wa kwa Albert Ojwang kwenda aki kike etina wakikuchake mudhosi wa mask
wita wa Kariuki Boniface Mwangi ni waathiwe kila mundu ni wonye kamusibi ka video na ende athwa one kata watiwe ni thayo ende ndatiwe ni thayo vau kwa vau atiwe ni thayo ende no kwata witi sibitari ni wa KNH ende ola wa mwathie masinde ulo kona na kiu no leani la mapetu yasu asyawe as a plead not guilty asatiwe ndamua mondwe Kariuki na kwa no kusiwa lumande nginya matukio 19 mwi utwenesha wa nyanya pala ukathi komandakana no kunengwa bill kana ndenengwa ithangu ya keli ya the standard ithangu ya kana ni akatano ni ulo wa mauvo alani nao tavya ulo wa tete maki sia nende ba Kenya na Tanzania na Uganda kunyama iwande moto ya Tanzania na kene kiukele makulu muno yolo wa kukilia kwa President Ruto na Minister Muvyani wa maondoma ndesianza Musalia Mudavadi mewatikana kana mayai kuumania siku isu itina wa Kenya Boniface Mwangi na Mwabili Mwagondi kwenda maiwetikana tamananya maitwe ndesu ya Tanzania pamona Agatha Atuhaire wa nde ya Uganda na kwenda ananya maiwetikana tonanya maiwe pia ndesu ya Tanzania na yuki unekyo kina makulu muno ateteima kisayenende ni mainde na kwenda aki yekekena nde ya Kenya na Uganda likela na kuikithanisia umania siku isu ithangu ya katano kana ithangu ya thandatu ni alama uvoma kisomo ni nauta vya kuicha kuongelela ithangu ya Monza ayumbe na Mometulo Muti nondu wa unyivu wa mbesa maskulu ni na noe somia undu ayumbe Mometulo Muti na bane maandikite amanyiwa la memo isioni wao kwa kisomo basic education na ino ni yake ndeni wa katiba ni amanyiwa milioni 16 ithangu ya nyanya nevo kwithia Kenya Kwanza demonstration showing signs of intolerance and baamandikite undu serikali ya Kenya Kwanza ile itwa yinyamasia muno atongo imaulei manenga tekengelekania wime tukiwa chumwa kila kina kitikie kuya ngaliko siang Ngonda ni Kigumo kaunti ya Murang'a itina wa atongo imaulei mana umetakanisa ni maendete rally kalikoni isu kwenda mana bitoko iwe ni mawisa mavolisi memo ambana mboleli aende menda mayeki wa tear gas ngale sio siana ngwa kwangelekanyo ngale ya ulawa imo yumbe wa Machakos Town Victor Kioko Munyaka bani ve na visa wayo Range Rover na indi Range Rover no ya Munyaka ni kuoneka ye mbadha na isasi na kio chambe kikana ngwa chetina na Munyaka kwiyo application ndeni wa aipoa noetie kana biashara ya bewa milioni ile kuseo bidangale isu yake na inde Munyaka nuna wetie kana wena ndeleba wake manabiti kuwene polisi mewa makomende na maisha out 2 term na mayema kuweka nimekuwa wa Munyaka ni waise kana ina mulasimilisi asia 2 term nikaenda kusobya thayo wake pamwe na wa ndeleba wake liboti sikwa withianu ithangu ya nyanya twende no minukeleli ya ithangu ya kenda ni uko na mauvomi okoni ya Mike Songo kila mundu niwezi kana Mike Songo ni wa nguthulo kana kwa impeachment na yu pape former kana ula wa minister wa maundu ma Kinandu serikali ni account Love Winfred Gathagu abina kawa bakoma ayemo bakomi wa Sonko na ino umbuli no tabise ko tikana andu anene ndene wa State House nimo ma changi wanene kana impeachment ya Songo ya seobi State House watakana kana byandu wetabe andu ma State House malikilela muno mayenda Sonko abetango nundo wa kuokitana na ulusani City Hall ni bobe mawisi ma serikali ya county Lovi dango ya kenda ya the standard naende ondo wa masa twivika bau kwa vithiano mauvo asu kamena no wisomie mathangu asu eli ithangu ya Daily Nation na ya the standard kiokoni cha umundi twiwa keli wa matuku miongo ile na kenda mwi wa Mwanza kwau ndo tupike muthia bau na indi ndisi wakethia na kilungu cha muthia ukawa wa muthia wa kilungu ki cha amuka
wala twitha twikomana na atongo kipathokanio na umundi twivanie kwithwa na MCA Musakwe wodini ya Mulolongo sio Kimau Daniel Mutinda ndwiki ndaumalite nenda utambo ala matambanya na kwa thini wokunikiliwa mathangu mutongo ipatu yasia engaleko cia kahawa sukari mendeni Budasco kithuva na kia cia engaleko cia Nzeveni Mwakini Massive yasetu songete mbaka mwisho na indi mundu nwitwa denu suspect sina ke engaleko cia Tala City MC Peter wa Gashosho na ke cia endeni kabisa thini wa kilungu cha amuka ukunikili wa mathangu na indi ni vikabau nengo cio kethi na wadatika itembinge